Pamirsa, ia diastun ring tengahing PPKM utawi pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat. Puja Wali ring Pura Penataran PED Nusa Penida nemoning Buda Cemeng Klaune Lintang kantun sida memargi sekadi sedurung yane. Nanging pemargian Puja Wali puniki stata nganutin protokol kesehatan untuk nambakin COVID-19. Para pemedak sanit pedak tangkil taler kepanggih nganutin prokes. Puja Wali Rauhe mangkin nemunin Raine Purnama tilam kepitu, sanik rauhen langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster kesarangin Wakil Gubernur Bali Cok Aceh, Kapolda Bali Irjen Polisi Putu Jayan Jayun Putra, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Bupati Klungkung Nyoman Swirta, Ketua DPRD Klungkung Ana Agung Gede Anom, Miwah Sekda Klungkung Igede Putu Winastra. Rombongan sareng krama Hindu tiosan antok sinarengan ngaturang sembah bakti mangde Bali side gelis kecen pemargin sejeroning nampenin pandemi COVID-19 saha mangde krama Bali setate manggin kerayuan tor peswecan ide Sang Hyang Widiwasa. Bupati Swirta nenten surut-surut mepengabti majeng krama Hindu saning laksanayang upacara mangde nganutin becek protokol kesehatan. Tios punika Bupati mepengabti mangde semangat gotong royong miwah manah suci ning nirmale sejeroning ngemargiang samian pewarah saking pemerintah daerah kejaga becek mangde upacara side memargiantar. Manggale prawartake karya Puja Wali Inyoman Sukerta Mausang, pemargian upacara piodalan puniki sampun kemargiang antuk ngemargiang prokes daweg nabdaben pemargian upacara. Dani kanton side ngemargiang upacara nanging nenten ngeluputang pemargian prokes. Dani mepengabti pemargian Puja Wali sidang ngicen wesanan sani becek ring Pulau Bali sejeroning nampenin pandemi COVID-19. Piodalan pacang kesina bring tanggal plekutus Januari sani cakirau. Bali Pos